Nitwa Karingane Eric, nkaba nkuriye projet yo kuhira ariko dukoresheje amazi yo munsi y'ubutaka dukoresheje smartphone. Nkuko mubibona hano ni company Kagera VTC nkuriye yacukuye aya mazi mu rwego rwo gukwirakwiza amazi yo kuhira nkuko mubibona abaturage bakeneye kuhira. Hano rero nkuko mubibona iyi ni borehole twacukuwe, hanyuma dushyiramo pompe izamura aya mazi. Ni umuriro w'amashanyarazi ujyayo, iriya ni controller yayo, hanyuma munsi hano harimo pompe n'amatiyo amanuka kugira ngo azamure aya mazi agana kuhira aho tugiye kugera iki. Aha rero niho dukoreshereza smartphone hano, ariko biri connected ahantu hari akantu kabura n'ibuze kwishyira kugira ngo bigaragaze nyine aha ngaka. Ni smart water valve. Iyi smart water valve ni ituma aya mazi agira gute na router ya internet noneho bigahuza ku buryo amazi agira gute ukoresha telefone uri hano cyangwa utari hehe. Ubwo niyo waba uri mu birometero magana ngahe wabikora? Uri muri Amerika sinakazi kawe upfa kuba ufite code nk'use ko umushinwa dukorana irafunguye cyangwa ntigize gute ifunguye, kora gushyiramo iyi code abikubwira ari mu turavugana akayibona ko yakitambika itaka. Ndi mu Bushinwa ndabibona, ndi iwanyu ndabibona, duhereye kuri telefone ndaza kubereka. Aha turi ni mu murenge wa Karenge mu karere ka Rwamagana, aho twababwiye kuri radio y'Ijwi ry'Amerika iby'ikoranabuhanga ryo kuhira ku musozi bakoresheje telefone ngendanwa kandi igezweho. Ubu rero turi mu murima w'umwe mu baturage batangiye gukoresha iryo koranabuhanga. Ngira ngo murabibona ko ngenda kwepana n'aya mazi bitewe n'uburyo umutekinisiye yayagize. No kuvuga ngo rero iri koranabuhanga rigamije gukemura ikibazo cyo kongera umusaruro. Hano ni mu gace ubusanzwe kari kamenyerewe mu mpeshyi abahinzi baragize baricaye, ariko ubu noneho ni umwanya wo kugira ngo babashe kuba babyaza umusaruro. Ibi ni turabibwirwa n'uwakoze iri koranabuhanga Bwana Eric Karinganire. Kayibonye impande impere sti water valve is closed, open. Niyo open amazi agira gute asambuke. Amazi ndayarekuye nyirizina bibona yari kwijyana rero do muri telefone yanjye nyereka litiro zisohotse, hanyuma nyereka kuri iyo bigeze muri litiro 18 water consumption sibyo uri kuvomera. Ndimo ndavomera, ndimo ndohira nyirizina. Ushaka kwihagarika kandi twigiye burya bitagaragara wenda ko turi muri distance ya hafi ya murebe n'ibyo ko bikora. Ndabanza ukinjira muri program. Ubu ndazimije sibyo, noneho urinjiye muri iyi program sibyo, ugeze muri equipment muri Kagera, hanyuma nkanze kuri amazi agize gute arafungutse. Tubashaka kuyafunga uragira gutya urayafunze. Reba litiro zisohotse ni 22 n'ibice bitandatu. Iyi pompe ni izamura amazi abarimo hano twakoze nka damu ntoya, noneho ikayohereza mu bigega kuri metero 196 head. Ni ukuvuga ngo hoteli uhagaze gutya metero 196. Iyi pompe niyo igiye gukorera Bicaca na Nyamatete, igiye koherezayo amazi ubwo turi buhabona. Iyi pompe rero ifite ubushobozi bwo kuhira, izuhirira abantu bagera ku 4
bahinga kuri hegitari yagera kuri 400. ubwo ihagaze agaciro kangahe? Iyi pompe irahenze, ihagaze hafi miliyoni igera muri 16. Agaciro ka miliyoni 16. bivuze ngo umuntu ku giti cye wayikeneye nayo ngaho yafata muri iki cyaro bizagenda gute? yatunyuraho twamurangira, ariko dufite ayo masezerano n'inganda zibikora, twamufasha ariko abikeneye. Ariko nta n'impamvu wenda umuntu ku giti cye ko yayikenera, kuko iyi ni pompe ibije gufasha abahinzi benshi icyarimwe. bivuze ngo leta yagombye kugira nayo icyo ikora ku bahinzi. yafasha abahinzi kuko mu kuhira ni inkingi ikomeye cyane, kuko ntabwo tureba ku gihe, ntabwo tureba ku kirere, utegeka umurima wo kubishaka mu buhinzi bwawe.